ke ngqongqoshe nami ngiyafisa ukuthi ke ngempela lesilungise ngoba ifana nokuthi lento ekuthiwa i-fake news la eSouth Africa mawuzothatha into uyenze wena ibe istory esithile esingasisona udlulisa ama-fake news okuba yicala ke kuleli izwe mawukwenza ngoba phela kuhlukile phakathi kokufunela umuntu usizo mawufunela umuntu usizo awuthi sengikuthengele ke impahla ngane zesikole busunekela abantu ize uthengelwe yimi nimbuka nje uya kubantu abafanele yena into ebhlungu mayethandile uyakwazi afonele ungqongqoshe athi nalo usizo oludingakalayo mayethandile bese yahamba yoneke emphakathini. In fact i-request noma isicelo mina engifuna ukusenza emphakathini Ntokozo ukuthi abantu bakithi ngoba bayakwazi ukuposta nabemnika yena abaposte bafake kwi-group yethu yomnyango wezempilo akekho noyedwa ongena egroupini yomnyango wezempilo Ntokozo ekhala singamlaleli futhi uyabona nje sake sathola i-complaint yodadewethu owangifonela ke engingamazi ukuthi wayethathe iphi number yami ngathola i-complaint wathi usekliniki esemtubatuba absolutely clinic akathithekanga kahle ukhuluma nje ubuye ukuyoteta bangamphatha kahle sangenelela ngaso leso sikhathi so i-request noma isicelo esisenzayo kumphakathi wonke uma ngabe kukhona ukungaphatheki kahle okutholile omnyangweni wezempilo sifonele inamba zethu zikhona laphana kwi-page lethu noma ufake information lana kwi-page lethu le KZN health chat noma us-inbox siyabaphendula bonke abantu siyabaphendula so siyacela abantu bakithi ukuthi benze njalo so that sisheshe sikwazi ukuthi sikusize ngoba uma udinga usizo asikubuza ukuthi ubani asikubuza ukuthi uvotele bani siyaye sibheke nje usizo oludingayo sihlale phezulu kwendaba.